Ova priča ne počinje iza 7 mora, iza 7 gora. Počinje sasvim obično. Običnog popodneva na brodarici, u malenom mjestu pored Šibenika. Gledajući Šibenik in, portal lokalnog naziva, ali i velikog regionalnog utjecaja, Stipe je čitao neke gradske vijesti. U trenu mu je skočila reklama. Prirodni sprej za brži rast kose. Rezultati već nakon 3 prskanja. Stipe se počešao po glavi. Ma dobro mi je i ovako. Mrmljao je, a zatim... Nova mašinica za brkove, poseban popust. Stipe je provukao prst ispod nosa. Ovo nije loše. Mogao bih lijepo srediti brkove ka porastu. I onda ogromna reklama. Put u Australiju, samo danas, 70% popusta. To se mora vidjeti. Odmah ću kupiti kartu. Kupio je kartu online tatinom karticom. Na brzinu spremio stvari i za tren oka bio je na aerodromu. U avionu je bila prava uživancija. Svaki tren su dolazile strujardese, nudile mu hranu i piće. Dobio je male plave slušalice da može gledati filmove na displeju, pršćenom za sjedalo ispred njega. Besplatne. Ovo je život. U avionu je bio i muški stjuard, što je Stipi bilo malo neobično. Svašta. Ja sam mislio da ovo muški ne rade. Nakon dugog leta, Stipe je sletio u Australiju i odlučio dio puta prijeći pješke. Želio je osjetiti pravi australski pjesak pod nogama. U daljini se začuo zvuk. Tup, tup, tup. Pred njim se pojavio veliki klokan. Hej mali čovječe, što radiš ovdje? Istražujem Australiju. Onda moraš vidjeti uru, to je cijena koja menja boje. Stipe uzeo telefon i odmah upitao umjetnu inteligenciju. Što je to Uluru? Uluru je ogromna crvena stijena koja se nalazi u središnjoj Australiji, u nacionalnom parku Uluru Kata Tjuta. To je jedan od najpoznatijih prirodnih simbola Australije i ujedno sveto mjesto za aboriđine, naroda Nangu, koji tamo živi već tisućama godina. Iako je visok oko 348 metara, izgleda kao da izranja pravo iz pustinje. Djeci je posebno zanimljiv jer mijenja boje tijekom dana. Ujutro može biti narančast, po danu crven, a uveče izgleda kao da blista. Zato mnogi kažu da je Uluru jedna od najljepših i najposebnijih stijena na svijetu. Stipe je krenuo dalje. Čulo se šuštanje lišća iznad njega. Pogledao je gore i vidio malenu kovalu kako jede listove eukaliptusa. Ko si ti, gdje to ideš? Ja sam Stipe sa brodarice. Istražujem znamenitosti Australije. I sve što vidim na ovom putu želim prenijeti mojim prijateljima iz Kamenčića. Ti pričaš sa kamenjem. Ma ne, tako se zove udruga. I tamo su moji prijatelji. A to? Onda idi do Sidney opere. Stipe je opet uzeo telefon u ruke. Sidnejska opera jedna je od najpoznatijih građevina na svijetu i nalazi se u Sidneju, tik uz more. Izgleda kao veliki bijeli brod s jedrima ili kao školjka koja se otvorila, pa je djeci jako zanimljiva. Otvorena je 1973. godine, a dizajnirao ju je arhitekta Bjorn Utzon. U njoj se održavaju opere, koncerti i razne predstave. Danas je simbol cijele Australije i mjesto koje ljudi rado posjećuju zbog njenog neobičnog plovećeg izgleda. Potom ga je preseo Emu, velika ptica nesposobna za letenje, zlatiženi pogledom i vrteći svojim dugačkim vratom promatrala je ovog svjetskog putnika. Zatim mu reče: Idi na veliki koraljni greben. Tamo žive ribe s puno boja. Samo ribe ili ima još nešto da se vidi? Tamo ima 1000 morskih životinja. Kakav li je taj veliki koraljni greben? To je najveći koraljni greben na svijetu i nalazi se uz obalu Australije. Proteže se na više tisuća kilometara i dom je tisućama morskih životinja. Ribe koje žive tamo izgledaju kao da su iz kutije bojica, jer imaju jarke i šarene boje, crvene, plave, žute, zelene.
Te boje pomažu ribama da se sakriju među koraljima. Koraljni greben je kao podvodni raj pun života i šarenila. Uz rijeku je naišao na platipusa koji je zronio pored njega. Stipe je izvadio mobitel i uslikao životinju. Našao je sliku i opis ovog neobičnog stvorenja. Platipus je čudna i zanimljiva životinja koja živi u Australiji. Izgleda kao da je spoj nekoliko životinja. Ima kljun poput patke, tijelo prekriveno smeđim krznom poput vidre i rep poput vjeverice. Platipus živi u vodi i na kopnu. Dobro pliva i lovi male ribe i kukce, a posebno je jedinstven jer je jedan od rijetkih sisavaca koji polaže jaja. Čekaj putniče, ako želiš vidjeti pravu netaknutu prirodu moraš posjetiti Tasmaniju. To je magični otok poznat po prekrasnoj prirodi. Ima guste moćne šume, hladne planine, jezera i divlje rijeke. A najbolji dio, to je dom našeg posebnog prijatelja, tasmanijskog đavla. U tom trenutku pojavio se Dingo. Hej ti, jesi li ti tasmanijski đavo? Ne, ja sam Dingo. Veći sam od tasmanijskog đavola, trčim brzo i lovim u čoporu. Tasmanijski đavo je manji, crn s bijelim oznakama i živi samo na otoku Tasmaniji. Mada možda nije velik, ali ima strašan urlik i snažne čeljusti. Stipe kao da je odjednom čuo strašan urlik tasmanskog đavola. Počeo da se okreće, a onda je cijeli svijet oko njega okrenuo u krug. Sve se odjednom zamagnilo. Zvukovi boje lica životinja sve se spojilo. Stipe se probudio u svojoj sobi. Tišina. Kao da se ništa nije dogodilo. Znači, sanjao sam, a sve je izgledalo tako stvarno. Obuo je tenisice da izađe van. Nešto je zaškripalo. Iz cipele se prosuo crveni pijesak. Ovo nije odavde. Je li sve bio samo san? Da li je možda prošao kroz vremensku rupu? To nitko ne zna i nikad nećemo saznati. Dok je silazio niz stepenice, vjetar je donio i lagano spustio jedan list eukaliptusa na njegovo rame.